Nos preguntábamos qué significa para los ourensanos este día, así que salimos a la calle para investigar un poquito sobre nuestros orígenes. El Día de Galicia es un día muy importante y lo tenemos muy olvidado, así que hay que recuperarlo un poquito. Bueno, el Día de Galicia para mí es un día muy importante porque en realidad celebramos nuestro núcleo donde vivimos, nuestra parte de España donde vivimos, y para mí es muy importante que se venga celebrando todos los años, pues también como se está celebrando. Se podría mejorar, pero de momento va muy bien. Pois moito porque o santo Santiago é patrón do pueblo do meu marido e antes facíanse moitas festas ali, pero agora nas aldeas non se fa. E por certo que é un día que me gusta, que nos gusta, vamos, porque somos gallegos e somos daquela aldea, por gustanos. Na celebración do Día de Galicia o único que sinto é Galicia en sí, que é o que debemos sentir os gallegos. E nada máis, disfrutalo e conservar a nosa tradición. Poder facelo un día en concreto, pois tamén me ben. É un día festivo no que poder celebrar que somos galegos presta bastante. Además, hicimos un pequeño test para comprobar cuánto control del idioma tenemos con algunas palabras un poquito difíciles. Amizar. Amenizar o algo. Sí, tamén hacerlo ameno, ¿no? O algo así. O amigable o algo así, ¿no? No. Significa cando remata a choiva. Chousa. Chousa sí que es una cabaña, pero Chousa no tengo ni idea. ¿No le suena nada? No me suena nada. É un terreo pechado, Ah, un terreo pechado, claro. como unha finca. Exactamente. Calado. Non. É unha pedra pequena e redonda. Había escoitado antes? Ai, pois pode ser, pero ahora mesmo a memoria non che me ve. Trogo, Sí. pois eso sí que non o sei eu, E que lle pinta que pode ser? nin idea siquiera. Trogo, sonaría máis un trago eso, pero non. Significa tristura ou abatemento. O abatemento. Bueno, pois a verdad que a cousa non é moi eso, pero non é moi bo, pero bueno. Y por último escuchamos aquellas palabras o expresiones favoritas de cada uno. Viva a nosa terra e viva a nosa lingua. Volvoreta. A miña verba favorita en galego, eu que sei, que che diría eu, pois mira, Galiza. É un día especial para todos os galegos, non só en Galicia, senón tamén na diáspora, é dicir, son moitos os que hoxe sinten a galeguidade máis alá das nosas fronteiras, así que penso que para nós, además, como gaiteiros que transmitimos o noso instrumento, pois é un día especial e que queremos que todos os galegos se sintan orgullosos de ser galegos hoxe.